Sibizwe sasabela ngaseBarberton eMpumalanga sibizwa lusapho elahlekelwe ngudade wabo. Remember, our mission is to give a dignified send-off to those who need it the most. Kuba ke singakwazi ungena elalini ephethwe bubukhosi, funeke siye siyocela imvume kwinduna yakhona. Amandla sinawo nje, icebo lokunceda. Masambe. Sanibonani. Yebo. Ninjani bobaba? Siyaphila mama kunjani wena? Hayi njathi siyaphila nokho. Igama uThembisa. Wakwamdoda. Wakwanqumalo. Ngendele khona. Sithe sikufika kwindawo yenu lena sibiziwe. Sicebo labantu. Kuthi sizosiza umndeni ofihla usisi wabo. uCynthia ngazi ukuthi niyamazini. Yes, yamati ma. Okay. Ngiyabonga ngesikhathi senu bandla. Ngiyazi ukuthi izinto zinzima la ebukhosini benu. Bengifuna ukwazi ngalomndeni lo ufihla udade wabo. Bese nizwile yini ukuthi kwenzakalani ngaphakathi endlini? Cha kona sivile emsakati. Ukuthi kumele afihlwe. Kodwa ke basitshela ukuthi kunale bathi bacela kubasida kubalekelela. Mase kwenzakala kanje ke nenza kanjani njengomphakathi nabantu basebukhosini? Sine njengasebukhosini siyabemukela abantu labetanela usito ukuthi baside leyo mndeni. Side kakhulu inkinga. Kangangokuba singakujabulela futhi sinakungendeka lokho. Hayi besizocela imvume ke ukuthi siye khona la endlini siyokhuluma nabo sibone ukuthi singabanceda ngani. Ngiyabonga msakati kodwa lengingakwenda nami bengichaza nje lengikwatiko. Kodwa emandla nami ngiwayisa uheadman. Nguye ke lo ta nikhulula kusemvumo niyayithola noma nayithola kutabe kungabe yena mina bengikhuluma nje behalf njengemntwana. Hayi nduna enkulu bathi ke ngibhekise kuwe ke ngicele imvume yokuya endlini. Siyosiza la kwazi usikwazi ukusiza khona. Mina bengawuthi kude inkinga. Ngoba lizinyane lenkosi selikhulumile. Likhuluma kona. Lo mhambo lowenziwa ngisithi nemaswati. Okay. Hayi ke ngiyabonga ke. Mina ngesikhathi senu. Bobaba. Yebo. Siyabonga. Igama lami ngimGladys, sibonga kaMkhonto. Cynthia ngiseswami, Salamani. So sikhule ndzawonye vele thina ibond yethu ngale indlela. Noma ngabe bekukhona vele nga-understandani ngasikhathi but mina bengimbeketelela eziseswami lo mncane. Mina igama lami ngimsizakele wakamkhonza ngihlala la eShaloko. Lo shonile ngiseswami number 6 mina ngimuqala. Athina sikhuliswe ngumakedwana. So wazama kusikhulisa size sibe la sikhona khona. Like bevele kumaplazi sebene emaplazini ukuthi sikhule saze safika la sikhona khona washona yena kuqala. Ngamuntu lohluphako mina bengavani next okay nasikhula mina benganga but bengagangi njengaye. Vele bekamuntu lokuthi akakhulele endzaweni leyi1. Ngamkhuba ngala uyamove yangala ngamkhuba ngala uyamove yangala every day. So sakhula. Ngicabanga ukuthi ukugula kwakhe komqale nathola abantu abakhe bekuqala because bekamuntu high blood. Cynthia bekungumuntu lobeka bona. Ndikhatha bona besisahlala namake. Kwanela kushona make wathola indzawo yakhe wahlala khona nebantwana bakhe. Wasinahlala nebantwana bakhe kwathola ukuthi bangibola bamnakakho. Ngeke ngithi mina bengimnaka cha bengihlulekile kumnaka. Abantu abakhe lo ntombatana lona 13 years wamnaka lokhapheka kwaze kwatholakala ukuthi kufika babwa labantwana ngoba solo angekho kulabantwana. Watulekelela lo ukuthi ayikhona ukuthi nakabe esikoleni akwati kwenda njani thola kudla bali homework wahlala ke lo babe anaka labantwana
Cha empilweni ke besizwana. Uyazi ke ukuthi khamba kwesikhathi vele kunekhishana. But yena bekandlula kami hey sister lenye langa kandlula uyakwatila ngisho vele unalokugula. Ugula nje unebantwana angeke ngibakhone labantwana. Angifuni nje kucamba amanga bantwana bengeke ngibakhone. Mara yena bekangaboni bekabakhona ngoba bakhe uyakubona. But uma abuya agula besimukela ngoba vele umntwana sekhaya simnaka simtreat. Ekugcineni wagcina wathena akasana kuhloba akasanamndeni. Vele nathi bese simukeliwe nakathi akanasihlobo akanamndeni akuhlalela standing sakhe nabantu abakhe nasi besingasayitha. So uyathola uhola igrant phila nebantu abakhe asiyithatha inzaba yakhe. But lesikhathi bathi ucimukile faintile wagijima mina kuqala. Ngahamba ngofika eklinikhi kwayami mina nasesibhedlela waphela ngento ngimngomhlalela busuku bonke esibhedlela. Nanyalo ekugcineni noma sebathi ushonile kusuku mina vele ngagijima ngathwala labanye sahamba saya esibhedlela. Uthi noma ngabe bekakhuluma wathini besingakameke besingezizimiyekelele futhi bekusase kugcina naloko just bese understand ukuthi ungumuntu lonjani vele sikhule naye siyamatha ukuthi namhla uso kusasuso ikude futhi lesingangitshintsha kude emgqomo kulahla umuntu. Ngiva buhlungu but ngijabuliswe ukuthi ushone ngasho ukuthi ushone kahle yena. Iqiniso liyafuneka. Ngiyabuva bona buhlungu umntwana sekhaya but ushone kahle ngoba uNkulunkulu umphendulile umblesse ngendlo wamblessa ngefurniture wangena endlini yakhe into lebeka ngakayicabanga ukuthi ngahle yendeke empilweni yakhe kwami ngimfo wabo bengasilethi isingo but igovernment ikwatile kumendela njengoba kunjena. Hawu baba sawubona. Sephila njani? Ubhuti weni lona? Ngubhuti wakhe. Omdala? Omdala. Uza number 2 Qala lokuze. Bese Akekho. and then Bese yini? okay. Bese usintsha bese kugcina 2 bafana 5 mantombazane eyi1 ngengekho. Okay. So banqeza kodwa manje mudlulu. Ayi uyabona nayo uyakhuluma iningi la isifuna isho iningi kune. So then nimaninga ngesekhaya. So uCynthia yena ebe closer kubani? Aganga nobani? Be close now. Beniganga nonke. Iphuma nonke niyojiva nonke. Besivana lokutshontsha. But mina naye abangahlala bangavani bonke nabo. Mina naye bes like ibangani. Sikhohlwe kubo bosisi besibangani. Mina naye besigrova soyi2. Shaya silala soyi2 sibuya soyi2. Ngisho noma ngigqokile bengithenga kwami nakwakhe sigqoke kufana ezimathwini. Umncane kakhulu kimi but bengimthutha equal nami. Bes mina naye vele nabathi kunemuntu nje ibest friend ngiyele wemngani wami vele ngite emngani ngaphandle kwakhe. But ngiyalo sekagula bengasafuna umuntu uduzane kwakhe. Ngiganga naye vele sisoyi2. Yeah, tindlela leti besihamba naye letinhle letimbi besoyi2. Yeah. Bese kwenzekani ke? Asuka khona la inzaba yokuqala keJozi vele nje into etinganjalo. Sahlukana nje naqala kushona makagula sithi siyabonisana ukuthi abuye sibambisane njengefamily ahlalela khona lekugcini la kuhlalele khona yabo waphuma nje kuleti inhlitiyo. Yena wazikhipha enhlitiyweni yakho or waphuma wena wathi khipha yena ngokuthi yena angafuni ukubambisana nathi njengemntwana sekhaya sibambisane eze sikhona ukubona ukuthi siphuma ngasephi isimo. Manje imbuzo uthi why? Ungakhona ukumbuda yini? Hayi kodwa you right ngiyakhuluma sisona. Ngiyakhuluma. So mawucabanga was it distance eyenzela ukuthi aphume enhlitiyweni or izinto ebezenzeka khona la? Yena bekaphumile enhlitiyweni kodwa yena besimthanda ngoba nanenkinga agijima thina futhi sithwale inhloko sete kuye. Bese ngakamlahli nethi besimkhombo sesiyakwati ukukwata sinato leti inhlitiyo. Nathi sibantu sinato leti inhlitiyo. Nimkwateleleni Gladys? Wa unkwatela uSente? It's okay. Khuluma nami. Sihleli nje siyakhuluma. Awukwatela? Akwati ukukhuluma. Okay, lokunye bese understand ukuthi
nyale ekugcineni bese kamuntu one-brain damage angini 2 vele kahle kahle le brain damage ngithola umuntu velelo so lohlata 2 minutes eminingi hlethi la bonke awusemspend na 2 minutes at least nabo ngoba bebasuke bayasetha indzawo temgulu mara ekhaya ungakhuluma kancane shokusisi soyamxosha ikhathi thatha jumbo beyapha eminyango so emarumini litoshona sokuthi lapha nzamba uyatingenisa maruye emarumini Uthini umama ke before ashone kuyo yonke lento? hayi bekamsapho Besa buSintia. Ubulawe nguye. Asikho lapho. Unikete iruji yakho lapho. Hayi ngicela ukuthatha iruji yakhe. umuntu lokuthi akakhona ikhuluma nathi yabo so make nakabona ukuthi maybe kunemsindo to adjusta wena ayekele yena bekabhuli vele Uthi ucanga ukuthi bembhulisha uma ndiwe bekaloya ngakhona bekamsaba vele umsaba usintebesabi umuntu bekungilomuntu othi akasabi umuntu njengalo nani namakhamera enu ngawungenile wasitshela tethu sikhona lapha phambi kwenu bana sitala sekuthi okay na dingathi 1 yadose fonela maka kuthi makudlani nebantwana ayingeni kuthi ngicela imali yabantwana impatient mara uhlala nani nendoda eJozi nebantwana namunye umntwana hambe emalanga ngithi manje ucabanga usidomisa kanjani ngicabanga ukuthi cause namakwami wabulalwa inhlitiyo ne letinye into bethi imstressa ngalabantwana ngalamuntu useJozi ngalana kahola impatient ngifuna aphenzene njani ayipose ngicabanga ukuthi ngiloyo cause kwamlidela ku kidney failure wabe sesolo uyagula hamba amalanga washona azange sesikuphindze sikhona kuma-acceptor cause makuhlukubedeke kakhulu yabo makwethu uhlukubedeke kakhulu because of yena abantwana ngesibakhona kubamukela sihlale nabo ngeke if ma-social worker tokhona take over angayikhiya indlu akhiye eligede haloko ku-welcome awuthanda utshela ngibe honest ngoba amanga ngiwathandzi-ke mina qiniso ngidokutshela asivani siphuma la isisimo semuntu anivani total asivani sivana lokho kutshontshana ukuthi siyatshontsha nasikwati ukukhuluma sonke singafakile lo ngekho ukuthi akakwati ukukhuluma sonke asikhona ukukhulumisana asikhona ukubonisana nasihlangene nanyalo nje sihleli ngoba sihleli asikhona ukukhuluma sonke so if bengingekho bengingazohlala nje endaweni no A1 siyahlala mara le 5 minutes or 10 minutes singakahwebhani njengelikati neligundwana yikho singakhuluma sonke asikwati ukukhuluma niphendulana kabi akunako vele ukuthi isidoti sibambisene why even noma kunesimo asikabambani asasekhona lo mdzala senyalo vele sobambana njani why guys sibantu bemuntu umunye but asikakhona kubambana asasekhona senyalo akusasisibisho iqiniso mntwana besihluleka kumlalela make lesiqalako sesingakhona kulalela nathina sodwana ngaphandle kokubafoya kamabuza nabanibani wakabanibani sizakele iqiniso lihle kwawena umdzala maranyalo uyadivote uthini akuhambi njalo la kunabani wakabani nabani wakabani funa sibe fair Nostothi is4 kodwa i3 yakamabuza or i2 yakamabuza wena yakwati lo ngakufaki lokho sikhuluma liqiniso sibe fair ngafuna ukuthi ungizwe ngivukelo ihigh blood nginayo ngitokutshela iqiniso mina honest nika mina lelithuba ngikhuluma yabona kuvana makwethu bekasithandza sonke kodwa ngoba makwethu besingakhona understand but indasimo samakwethu ukuthi uyasithandza sonke besibona ngathi uthandza lo lahleli nebantu abakhe amnakela abantu abakhe lo hambile namhle emhlabeni ngoba yena bekasinakhuluma kuqina makathuka abheke emuva singabafaki laba labadona bobhutwethu cause bona beba distance abekhoduza nathi bavela nje ngokuvela buso bajika yebo uyakuthola thina makwethu bekasithandza sonke nedingo bathine
besinganamagciniso besikhwebhala phambi kwamakwethu sinaso sandla sonke ekufeni kwamake hhayi umuntu Usho kanjani? sikwati ukukhuluma sonke. Okay. Yeah. Ngathi lona beka kona kube buhlungu make ukuthi lo afika athathe abantu abakhe ahambe naye beyijuice amshiya gula noma sekabuya akazange abantu abakhe abiye nabo kade ngcwaba make isandla sinaso sonke. Ukho umuntu beka right la besifana sonke selihlata sonke sikavuthwa sashekile. Ladies. Umxolelo uSintia. Uyambambe magcobo nethi ngwadla ushone bese beyangikhupile. Ukhube kanjani? It's okay, sis. Oh, mama. Tapsi. Ingane zikaSintia ziyakufa. Okay. So ingane zizohlala zizodwa vele. Bebancane kanje. All right. So nilinde icebuleti ize nani? Kumele nifuna yenzeni? Because sizosiza phela njengecebo labantu size kini sizonisiza ukuthi umsebenzi wenu uhambe kahle. Nani nikhe nixole niqhubeke impilo zenu. So sizoya nini manje ecebo lethu niyokhetha ibhokisi niyokhetha amaflower konke nje nizokwazi ukufihla intana ko. Ngoba hayi icebo elikhulu leyo ngicebo lethu lo sho lona ngoba thine hayi njengami nje yabona nje la ndlini ungifakile ungiphushile ngeshova wangifaka la ndlini Hayi ngibona ufuna bala. mina ngihlalela le yeah ishova le. Whoa, what I experienced in there was very, very heartbreaking. Ukubona abantwana bomzi omnye beqala ukuthetha with each other and listen to each other for the first time in a long time. In that room, there's a lot of anger and heartache. Andazi bazoqhubeka kanjani after uCynthia seyibekiwe. It's really a hard one because uCynthia bengaphilanga. She was someone who lived with disability, but her family, her sisters rallied behind her bamnceda. Kodwa izinto bebeziva ngaphandle ngabo bezibuhlungu kakhulu. It's really tough when someone is celebrated out there in public kodwa endlini uhlukumeza abantwana bakubo. I do hope that once uCynthia is laid to rest in her final dignified place, that this family is able to heal and forgive and move on, because abantwana babo bayabadinga. Njona abantwana bakaCynthia bayawudinga umndeni. Ngingadala ngiyakusanamukela la ekhaya ecebo lethu igama lami noMasonto. Okay, qala nje ukuthi sithi dudu komndeni lokho kunehlele indlela sizosebenzisana ngayo lokho singanikeza kona mhlambe ukuthi nayikhethela njengamanje ama-catering services ethu whereby i-package leni ithathile ukuthi standard dome casket sikhona ukuthi siphekele maximum yabantu abayi-300 sijabulela ukuthi sinisize nomndeni sithemba ukuthi nizothola umusa namandla nje from umdali ukuthi anithwale kuze kufike isikhathi lasithatha khona njengamanje I hope niphethe i-ID copy uzosayinelwa ubani umama le mochari ID copy noma nayo i-ID copy ya and then i-ID copy yakho mama then kukahle ke nani ngakhululeka nihambe kahle
Hayi ke wabuya uSicynthia kowabo bamngenisa ngenhlonipho, ngengoma nangenkonzo. Thina ebebecelwa sikwenze for namhlanje is to prepare them to give her a dignified burial. Sikwenziwe oko. Sifuna ke ubanika ithuba to say their last goodbyes to her before they lay her to rest tomorrow. So mna nawe sibonana kusasa. Sesitha sasithandaza sithi uNkulunkulu yokuvula amehlo umntana sekhaya sikholwa kodwa emehla akazange avuleka kodwa into lesiyibongaka ukuthi uNkulunkulu uphendulile imithandazo yaseCynthia yekuthi noma amehlo avalekile kodwa likhaya lona uNkulunkulu tangakhela lona amen akekho namhlanje abazali ungatibuta ukuthi wena kwendeke njani bazalwane uNkulunkulu akawadli mandla emuntu beke abalihlazo uma ngahamba Cynthia ashiye abantwana abanganalikhaya kodwa siyambonga uNkulunkulu longafana nebantu sibonga nje ukuthi uhambela nalabo abanganalikhaya uhambela nalabo abangafundzanga uhambela nalabo abangashadanga betimpumputhe nato uyatambela Kuhambe njani? Kumbe right, Shem siyabonga. Lokumusa lo kaNkulunkulu lotenawo. Amen. Mkhulu kakhulu. Amen. Nomthwalo lo besingese ukhone mara uNkulunkulu sithwese wasiphinza wasiqinisa amadolo. Amen. Sibonga kakhulu tandla takho. Angizukusho ukuthi ngiyayazi ukuthi what you're going through. But akukho into wrong ukuyifila lento uyifilayo idlule. Ngoba impilo yakho isekhona phambili. And usebenzile sisi. Serious. You've been strong. Umsebenzi uhambe kahle. Wonke umuntu usekhona. Kodwa nina nawudadewenu are still above the ground and not below it. And until then you fight sisi. Angikho happy ngaba happy njani sasama ngekho ashiye abantwana esithubeni. Yeah. Ngiyakuzwa. Khona kuba happy lapho. Nanyalo yasiva abantwana siyabalahla phela kubalahla lo. Yeah. So wena nosisi bakho nimephi? Nizovela nihlukane futhi? Nizothini? Nizokhulumisana? Besivele sikhulumisana ngedinga abavele. Uyadinga vele into tendeni. When we first got to Barberton, icebo lethu was to give uCynthia the dignified burial that she deserves. But we soon realized after we got here, sadibana nodadewabo, that inhlungu ininzi apha kule ndlu. We realized that it is a home that needed healing, a home that needed hope, that needed forgiveness, and also to accept the apology that they never got. Namhlanje, after they laid her to rest, finally, inhlungu isekhona. But they're still here, above the ground and not below it. And they're still together. And that's enough for me. I wish them all the best because their guardian angels are looking after them.